Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane sifundise sithole namhlanje. Ngiyazi manje ukuthi yadipha manje kuyasa. Ngisho labafundi bakaJesu basho. Athi Jesu siyafuna manje. Yabala. Phefumulo uyafuna wena manje. Marinyama yabhala. Manje soyikhalela ngithi siyayazi indaba. Yaqala kudala kakhulu. So angeke ngiphazamise namhlanje. Ukuthi uphefumulo uyavuma. Inyama iyabhala. Ugogo kuphela phana inyama ibhale. Thina sisayiqhuba singaqedi. Akasi bazalwane kusazokusa. Abesigiyeni futhi ke mina sisuselele bona akithi yehle kahle yabona basifundisile ukuthi sithandaze njani mhlawumbe umthatha uyumthaka phambili uyikusemuva hlanganisa noma iPeter Solish yawathi uthandaze iPeter Solish awazi ukuthi umuntu ufuna ukhulu yazi ukuthi izongasazi ukuthi kwaye bekuthini ngoba iPeter Solish hlakene nje yazi yaphithane yonkinto manje siyehlisa-ke manje ukuthi asiyekhaya asazophitanisa kithi sisiyahambisa ngey'teji sihamba ngey'teji and bazalwane hayi kubalulekile
i-order nawe usozokwazi nokukhululeka ukuthi okay bengisho la sengiqedile manje sengiza la sengisukile manje sengiza la sengisukile manje angeke ugcine uyakwazi nokuthanda zosebusuku wazibaba Sebizo amena lezokawu sawuqedile masiyelana azangasho next ngobuyizi Peter Solish uhlanganisile la asakuthi kufanele enze so bazalwane ngezika Jesus mina ngiyabathanda abantu abahlekayo yabona mina eZayoni ngakhula kudala bathi ulahleke ekerekeni bathi wahleke sontweni kathi bani sihle kuphi yini afane sihleke khona ifuna ubona izimali zenu mangihleka so kusho kona ukuthi nikhona la ninathi ngoba uma uhleli lapho uthulile uthemba hingazibuza ukuthi ofisho wrong ofisho right siyahleka akahleki siyaqula akaquli siyathandaza ngathi umzalwane unjani siyakwaba akakwabi kanti umuphi wena siyathandaza uthulile bonke hayi mina sesiphiwe ukuhlala nje nje ngiyasazi isiphiwo sokuhlala ngiyasiza abazalwane basikhuluma mara sesiphiwe nje ukuthi ngithulele yazi mina sesiyahlala ngizithulele angasho next angeke kusho ukuthi ibandla ngeke lakheke lapho babona uhleli lapho awenzi next lebandla ngeke lakheke ngoba sonke siyakha umzimba kaKristu ngithemba ne-composer lapho zona ngikhuluma zona nina ne-composer elandelayo ukuthi siyagiya sigiyela uJesu bazalwane Yes,